Promijenili smo se mi. Pa pogledajte sebe, prije 20 godina ako ste išli na putovanje, vjerojatno ste išli u neku turističku agenciju i tražili nekakve planove putovanja. Što danas radite? Googlate. Međutim, content nije nešto novo. Mi sad mislimo content marketing izmišljotina modernih milenijalaca ili generacije Z. Stare kuharice su vam bili savršen primjer content marketinga. Tko se sjeća one emisije koju je vodio Stevo Karapandža na TV-u sa Oliverom Mlakarom? Kako se zvala? Male tajne velikih majstora kuhinje. Kako je svako pobogu jelo završavalo? Jedna žličica vegete. Šta je to nego content marketing? Naučili su vas kuhati, učili kako se nešto kuha i na kraju vam začinili prodajom. Pobog radili su kolače, vjerovatno, i na kraju završavalo sa vegetom. Šta je to nego content marketing? Samo u televizijskom formatu, jer tada niste naravno imali interneta. Danas je taj televizijski format je zapravo YouTube, danas su to razni Instagram influenceri i ostalo. Znači, content kao takav nisam ja izmislio, ni ti kod nas izmislili su ga javno prije, samo što su onda imali TV praktički ili malo tiska naravno, kao jedini kanal distribucije tog kontenta. Međutim, ono što je novo su alati i tehnologija. Mobitele imamo svi, internet imamo svi 0 do 24, praktički u neograničenim količinama. Znači, pristup tom sadržaju nam je dostupan stalno. Pretraga je društvene mreže. Došao je Google, došao je Facebook, došao je Instagram, došli su TikTok, Snapchat, Twitter, LinkedIn i sve ostalo. Znači, to je nešto što ja moram reći svježe, zadnjih 15 godina ili maks 20 i naravno samim time se promijenilo i ponašanje kupaca. Promijenili smo se mi. Pa pogledajte sebe, prije 20 godina ako ste išli na putovanje, vjerojatno ste išli u neku turističku agenciju i tražili nekakve planove putovanja. Što danas radite? Googlate. Odete na internet, odete na Facebook i pitate ljude je li itko bio u Portugalu, ima neke savjete. Mi smo se promijenili i samim time ponašanje naših kupaca kojima mi prodajemo polovne automobile ili nekakav softver se samim time promijenio. Znači, to je nešto što je novo. Content kao takav je uvijek bio, pod navodnike uvijek, a ponašanje kupaca, tehnologije, alati su ono što se pojavilo zadnjih 10, 15 ili 20 godina.